Na nebu visoko nedremano oko sve vidi, gleda u srce duboko. Na zlatnome zraku nebeskih milina zlatnu pesmu tka majka Angelina. Iz lepote njene džednosti i sna sija naša molitva, sija naša uteka. Iz lepote njene džednosti i sna sija naša molitva, sija naša uteka. Evo, благодарeći Gospodu Bogu, večeras nam je izuzetna čast da imamo priliku da ugostimo oca arhimandrita, oca Stefana, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori. Svakako vam je otac Stefan već od ranije poznat, imali smo prilike da ga u našem Petropavlovskom hramu slušamo i prošle godine kada nam je govorio o postu i njegovom značaju. Evo, danas večeras jedna također prelepa tema na koju nam otac Stefan može svakako dati najpotrebnije i najbitnije odgovore. To je uloga i značaj žene u Svetoj crkvi, u hrišćanskoj i pravoslavnoj crkvi, pa da ne trošimo mnogo dragocenog vremena, jer sve što kaže ovaj čovjek koji je pred nama je zaista dragoceno, pa bi ja predložio vašoj pažnji da ga saslušamo i da čujemo ono što je spremio za nas večeras. Hvala, oče Stefane, dobro došli u Bibliju. Bolje vas našli, oče. Ovako, kao što je već bila želja da razgovaramo o ulogu žene u crkvi, manje više ona je poznata vama, ali sad ajde rekao da se posjetim, ipak kroz priču o časnom postu. Imali smo sad priliku da čujemo kako se govori o Svetoj Mariji Egipćanki. Jednoj ženi koja je, znate, zanimljivo, baš zanimljivo razmišljati o njoj i kako je to što je moguće da dođe takav taj instinktivni moment kad, kako Justin Popović objašnjava, ona imala želju da tad, baš na krstopopnu nedjelju, cjeliva časni krst Hristov i da onda, kao i ostali ljudi, nastavi da živi svoj život. Ali njezin život bio toliko opterećen grijesima, zluradnim mislima, da ona u stvari osjetila težinu toga grijeha i samo da se dotakne krsta i te sile, ona bi već bila ono što zamišlja u sebi. Međutim, nije mogla. Neka sila uvijek nama dovoljno nejasna zadrži čovjeka i ne mora raditi ono što on hoće. A kako ne može sad uradi, eto vidite, njoj se učinilo ovako. Ako bi cjelivala krst časni sad, koji se ovaj narod u koloni stojeći cjeliva, ja bi bila ono što bi trebalo, da jesam. Međutim, sve sam to zgazila normalno svojom samovoljom i sada se našlo iskušenje takvome da ona samo i sebi pomalo se muči. Kako naš narod kaže ovdje u ovim našim srpskim krajevima, gadi si sam sebi. E sada da je dođe do te čistote časnog krsta, ja bi bio ono što treba biti. Međutim, ne može. I kaže, kad se obazrala levo i desno, gledajući mali ko da to može riješiti, ne mre da priđe, ona vidi na zidu ikonu Svete Bogorodice i okrene se njoj i diskretno kaže, daj mi, pomozi da cjelivam krst, pa vodi me kud god hoćeš. To samo može čovjek, znaš, u kojem je se ne ugasla ona posljednja iskra svetlosti, za koju Dostojevski je govorio, ama kaže, i smrt ne mora tu iskru da ugasi, tu iskru svetlosti. A kako? Pa evo vidite sad, to je čist divan primjer, to nije slučajno crkva nju stavila u petoj sedmici časnog posta iz velikog lestvičnika i nju. I u istoj sedmici, samo dan razmaka, slušamo o njima priču i službu. Ova nedelja koju su sada proslavili, ona je bila u stvari namjena isključivo Svetoj Mariji, kao nedeljni dan. Ali oni imali prethodno u toj sedmici pominjanje njeno, u stvari na velikom kanonu koji je napisao Sveti Andrej Kritski. On je naveo tamo obavezno tropar prepodobna Mati Marije, moli Boga za nas. Iako se pominje i on kao tvorac toga kanona, najvećega u toku službe pravoslavne crkve, u toku godine, on je nekoliko puta već od običnih kanona. Sad hoću navesti primjer da je tamo obični kanon, jedan ima 30 pesama, a ovaj ima 240. Znači, jedni istoričnik ima i 250 kad se doda još ove pesme, tropari i tako dalje. Znači,
iz te perspektive gledano, Marija je stala u taj moment, toj sedmici, kad su prvo bdenje, pa drugo bdenje, pa onda dolaze sada i veliki četvrtak veliko. Sad vidite ovdje, kad vi čitate kanon, ovaj njoj, akatist, u kojem se obraćamo njoj samo onako kao pohvalno. Raduj se ti što i to bila i tako dalje. Mi imamo osjećaj da takvi ljudi, kao što je Marija Egipćanka, a takav rod ljudski, odnosno ženski, koji u crkvi igra ogromnu veliku ulogu, ima mnogo u istoriji takvih primjera, ali ravno i njoj baš nema. Crkva nije našla takve. Zato je stavila nju baš tad u to. To je u stvari posle sredopusne nedelje, odmah dolazi ova 5. nedelja. Znači kao da je sredina posta. Stavili su nju na sredinu kao drvo života i svi gledajte u njoj, naučite se od nje, nećete pogrešiti. Neki su oci govorili za velikog lestvičnika, kaže, zašto je crkva izvolila njega postaviti? Kao da je htjela da kaže, imamo 2 roda u ljudskom čovječanskom svijetu, imamo ženski i muški rod. Muški rod bi poslužilo da stavimo Svetog Jovana Lestvičnika predase. I mi ćemo nesumnjivo doći na Sinaj, sa njim zajedno, možda ćemo vidjeti Mojsija tamo, možda ćemo pogledati tablice zakona. To je muški rod. Ženski rod ima jednu slabiju tačku, slabiju, i njoj je dati slabiji primjer, ali nesumnjivo istrajno pobjedonosni primjer. Možemo sad uzeti za primjer ranije majke naše, u praistoriji našoj, vidjet ćete da je bilo sličnih situacija ovoj Marije Egipćanki. Ali kao ovaj primjer ne možeš ga pronaći u takvom originalu, da je to zanimljivo. U naše hrišćansko vrijeme javila se takva ličnost u pustinji, možete reći. Bolje rečeno, Jerusalim, kad gledate onako sam po sebi je pustinja, nema ništa u njemu sem kamena. A se desilo nešto u njemu što se nikad u istoriji ljudi nije desilo, će se desiti. To je jedan put viš nikad. Desilo se, tu je Golgota, tu je stradanje, tu je suđenje, tu je umiranje na krstu, zamislite, tu je sahrana. I ona je došla tu. Kako ona baš došla do Jerusalima iz Egipta, iz Misira, gdje teče med i mlijeko, ona došla baš tu, u pustinju. I on se zapovijeda da priđe samo preko Jordana, znate, to je tamo koje je bio. Nemate vi mnogo od Jerusalima do te rijeke gdje su prelaze, gdje se Sveti Jovan podvizao, pa mnogi drugi velike ljude. Znači, za koliko ona odmah osjetila da samo jedino može tako da spase. U Jerusalimu, ne mora u Egiptu, ne mora u Misiri, je slab. Tako kretanje jedne žene, recimo, služi za primjer nama baš u časni post. Kad mi isto se borimo na isti način kao Marija, naše sestre i majke, razume se, da savladaju poslednju strast u sebi i da krst časni, Hristov krst, cijelivaju sa velikim poštovanjem i verom da će taj krst, ta sila Hristova, za koje se kaže da je sila i znamenje, krst je spasenje, spasiti duše naših majki i sestara koje su itekako važne u crkvi, njeva uloga često puta jača nego naša. Da ne navodimo primjere, to je napisao ruski pisac, kad je trebalo neka soldatska, da ne kažem Staljinova vojska, odlučila da udare tenkovima na jedan hram i da ga slome, ne može smeta im. Onda su stare te, mi kamo u Rusiji, tamo govore, babuške, znači bake, legle ispred tenkova i kada samo preko nas mrtvi možete prijeći na hram. Iako su bili, baš bolševici, mnogo usijanje glave, u datim momentima nisu ni znali šta je Bog, ni šta su ljudi, tako su indoktrinirani. Ali kad su vidjeli da žene leže ispred nje na zemlji, ma ne mogu ja tenk teret na žene, nisam ja onda ni vojnik, ni čovjek, ni ja sam obično ološ. To neću, pa neka sad izvrše na mene odmah, kao što hoće, kako hoće vojnu presudu, prijeki sud, nije važno, neću. I kad jedan po jedan odustanu. I svi se vraćaju od crkve, crkva ostade, a te blagorodne majke se digoše sa zemlje, kleknuše pred crkvom, zahvaluše Bogu što sačuva crkvu, pa onda uđeš u crkvu. Znači, takve žene, takva uloga u crkvi, ne more se jezikom lako objasniti. Ona se obično objašnjava vjerom. Vjerujemo da je tako i nikakvo ispitivanja ne mogu dokući toj sili, toj snazi duha u ženi. A zamislite sad jednu Mariju koja ulazi u pustinju, po nalogu Svete Bogorodice, ona ulazi za Jordansku pustinju, tamo gdje se veliki preteča podvizao, najveći čovjek na planeti i nikada veći od njega neće biti, jer je nemoguće. On je, znači, neponovljiv. Tako crkva i uči, neponovljive ličnosti u istoriji crkve su Sveta Bogorodica, onda Sveti Jovan Krstitelj i čak što manje više i apostoli, samo što ima premujstvo, prelazi, znači, njihov blagoslov na druge ljude i tako dalje.
Znači, kad imamo takav primjer žene koja uspjela, za kako vam malo Katistu kaže, za 30 ili 47 godina, njeznog boravka u pustinju, rvanje sa strastima, užasom jednim, sa satanom, sa sobom. U stvari, ona nikad nije odustala. U jednom momentu žitija njezina piše, kaže, ispovjeda se starcu Zosimu i kaže, često puta mi je palo na pamet, ne jednožne, često puta, ko sam ja bila i kako u Egiptu. To je starodrevnoj kulturi, normalno paganskog svijeta, ali inače kultura, centar. Ona je zamišlja sebe, zamislite na što sam ja spala, da sam došla u jednu pustinju, hajde da prepostavimo da ne znam ni šta je ovo, otkuda nema tu, koja god ima priliku da vidi tu pustinju, tu nema ni koprive da raste. Zanimljivo, kakva užasna pustinja. To mi nemamo ošto u našoj otadžbini, nema takvog terena. Ona je tu, znači, mogla samo da se uzde u blagodat Božju, znači u milost Božju koja se čovjeku daje, i to samo onima koji su apsolutno predelili, kao što kaže crkvena pesma, sami sebe saživo svoje Hristu Bogu predajmo. Znači, ova žena za divno čudo je sve što ima predala Bogu i ušla tamo gdje ništa nema. Sad samo može Bog da spasi. I sada je njezina je pobjeda bila u tome što je ostala do kraja verna tome. Na kraju stara Zosima kaže da je ona viđena kao da u vazduhu lebdi. Ona je postala već, kako kaže jedna druga pesma, nebeski čovjek i zemaljski anđeo. Taj anđeo ženski već u stvari pokazuje nama, ljudima, a i s našim sestrama, ženama, majkama, da može čovjek postići takve rezultate da se upodobi arhangelskome ili serafimskome, heruvimskome činu. Mi smo često puta govorili da u našoj zemlji, našoj otadžbini ima žena toliko veličanstveni, veliki, kao što je recimo Sveta Petka, Sveta Majka Angelina. Evo sad njezine vreme slavimo ove godine jedan jubilarni moment njezinoga proslavljanja iz dve perspektive, onoga momenta kada je došla do toga da je stvorila svoju zadužbinu Kušedole, ozidala, pomogla, posle su stradali, zato i umirali, tako dalje. I sljedeći je onaj moment kada pada Srem pod Turke, tako da su oni u stvari njeve mošti, nažalost, nevjerovatna stvar, i mrtve ljude su vadili iz kovčega i palili. Šta se to desilo, zbog čega se to mnoge stvari može se to ispitati, lako, ne mora se, možete vjerovati da je bilo takvih ljudi, ali upoređujemo, znači, iz našeg roda da ove dve ličnosti imaju mnogo, ali smo samo Svetu Petku i Svetu Majku Angelinu, koja je mogla, znači, da uporedi se sa ovom velikom ženom. Iako Marija prednjači u svemu, nesumnjivo njoj je to bilo po blagodati Božje dodeljen, takav podvig, takav napor, to preživljavanje tih strasti i užasa koji se desio sa njom, ona u stvari na kraju triumfalno pobedila to i može se reći, to može čovjek da postigne samo blagodaću Božjom, nikakvim svojim posebnim sredstvima i naporima, nego blagodat Božja. A da bi se blagodat Božja zadobila, sad je pitanje kako se to zadobija, onda se odričemo sebe. Ko se odrekne sebe, uzme krst svoj, pođe za mnom, imat će život večni. A mi nismo uvijek mogli razumjeti evanđelje do kraja. A ova žena, iako kaže sa advokatistama da je bila dosta prosto neukažena, ali je nekako osjećala te tekstove, te poruke Hrista u sebi, tako kao da izučavala cijelu teologiju. Znači, odreci se, uzmi krst svoj, aj za mnom. Ko pođe za mnom, znači, bit će spašen. A znate, sad kad bi rekli, kako to može, pa slušajte šta kaže svojim svetim apostolima. Zaista vam kažem, ko uzme krst svoj na sebi, pođe za mnom, ima život večni, a taj život večni, recimo, se ostvaruje baš u tome i u toj izolaciji. Potpunoj izolaciji gdje čovjek ne može se osloniti ni na prirodu, ni na ljude, niti na bilo koja druga stvorenja Bože, osim na Boga. Ta punoća je u stvari iskazana onoj, ako ste imali priliku da, verovatno ste zapazili u čitanju, kad vladika Nikolaj na onoj svojoj knjižici Molitva na jezeru kaže: Gospode, kad se ja sjedinim s tobom ljubavlju, to jest iskreno, ne postoji više Bog i ja, postoji samo Bog. To je u Mariji ta pesma zaživjela još prije Nikolaja. Ona je mogla samo tako da shvati i da prebrodi to iskušenje, da savlada pustinski život. Ne postoji više ja kao Marija, postoji samo Bog, ja sam u Hristu. I to je apostol Pavle, kad čitate tamo, malo ćete vidjeti, i Galatima,
i Kološanima piše isto ove tekstove, nema tu, moramo biti jedan čovjek u Hristu, a to znači sjedinjen u Bogu. To jedinstvo se postiže baš na ovaj način. Ako budemo razmišljali, kao što se u novije vrijeme javlja u ljudima, osjećanje čak i ekonomske moći, nadmoći, umjetničke, ne znam, muzičke i tako dalje, on može lako da se izgubi i da samoga sebe zavoli kao onaj bogataš u Evanđelju, znaš kad se pominje, on ne može onda da pređe preko svog kapitala, on je ostao veren tome. I kako kaže evanđelist, on se kaže ništa on nije griješio pred Bogom, kad gledate iz perspektive, ali nije činio dobro, a mogo je činiti dobro. A to ste često pominjali naši oci, na primjer stare stade je volio da kaže, ama nije problem što ti nisi ništa griješio, ne problem što nisi ništa napravio lepo, a mogo si. To je grijeh, opasan grijeh. Zato je bogataš prekoran od praoca Avrama. Kad on kaže, pa oče Avrame, daj makar Lazara da prst stavi u usta moja, ma kakav je prst? Ti si nauživo dok si bio tamo, nisi ga nikad vidio, Lazar je strašno se mučio pred tvojim vratima, nismo dao parče hleba, a mogo si. Ne traži niko od nas ono što ne možemo učiniti, ne traži ni Bog, ni ljudi, razume se, može neko jedino kako nasilje, neko iživljavanje, ali što se tiče Boga, ne. Zato je rečeno njemu, ti si grešan, i ne možeš se spasti jer si mogao da pomogneš ljudima, nisi hteo. Tako se danas kod naših ljudi javlja osjećanje, nisam nikom kriv, nisam ništa satro, ništa nisam slomio, nisam ništa minirao, nisam ništa se tukao s kime, baš me briga, imam svega, pa onaj pored tebe pati se, nek se pati, da bude radio, kaže. Pazite, to Marija Egipćanka nije govorila. Ona je išla prvo sebe da savlada i onda kroz prizmu svoga života vidjela mnoge ljude u istome stanju. I nije tražila od nje ni da oni prestanu piti po Egiptu, ni tući se, ni svađati se, nego je tražila da sebe savlada. A kad je sebe savladala, ona nije govorila ništa. Onda nije trebao jezik da govori, onda je govorila djela. I zato sveti apostol Jakov kaže, pokaži mi vjeru bez djela. Ali djela bez vjere, ne može, to dvoje moraš imati, ako si kompletan čovjek. Ako hoćeš, budeš kompletan. Kao što bi rekao danas, pa pokažem, kako ćeš reći, ja sam živo biće, nemam duše, ili ja sam živo biće, nemam tijela, imam duše. Tako, to su neodvojive stvari do onoga, do kraja končine vremena. Sada ga imamo takav primjer divan u Svetoj Mariji Egipćanki, možemo onda preći da pogledamo u našem rodu Sveta Petka, misle istoričari koji se bave tim živopisom, odnosno žitijama svetih prepodobnih matera, da je Sveta Petka na istom se mjestu podvizavala gdje je bila Sveta Marija Egipćanka. To je mišljenje njihovo. Neki misle da nije, ali po nekim analizama može se zaključiti da je sigurno bila u jednom pustom mjestu isposničkome i dobila je glas od Boga se vrati na svoje rodno mjesto kako bi ona mogla pomoći ljudima još za života, da vide, da upoznaju kako je taj surovi život pretvorio se u pitomost, jedno je smisao. I kaže, ona se vratila i piva svoje rodno mjesto kod Carigrada i tu je živjela neznatno vreme i upokojila se sa malo pažnje. Upokojila se jedna žena, nema je više, ajmo je sahraniti, pa pored neke obale tamo mora, zakopaše, kaže, ostaviše. I 200 godina, zamislite, niko, ne znam, tako velika žena počiva blizu grada, dok na obali, rekla, Bosporskog mora. Znači, sve, vidite, sve velike te tajne ne otkrivaju se odmah, niti možemo mi kao ljudi primiti, možda bi Bog to otkrio nama odmah, trebalo je vremena da sazriju nama svi savez, da kažemo, slušajte, ova je žena velika, ali ne znamo gdje je sahranjena. Pa se onda ona javlja sama, po blagodati Bože, kada je sveštenik u svome, osvijete me iz groba, tamo ste me stavili pored nekoga strašnog, odvratnog, užasnog, da ne kažem, leša, koji ne more se stajati, ne more se tamo izdržati i tako dalje. Sad vidite, kad se otkriva ta tajna velika, prepodobna Mati Petka postaje već u tog momenta slavljena, poštovana od raznih naroda, ljudi i vremenom Srbija doživljava jedan preokret jak u 14. vijeku. Čuli ste, već znate, te kosovske bitke, te prethodne nekolike su bile, kao što znate, bila je kod Paraćina bitka slična ovoj, 1381. Pa 1385. na 6. je Pločnik,
gdje je Obilić potukao Turke, pa onda opet na Bileći 388. pa znam nakon taj događaj, ali sad 389. kao neka završnica između Turaka i kneza Srpskoga, tu se okončala jedna ogromna bitka. Ima razni pretpostavki, kažu neki izgubili su, neka dobili su, ali već šta je sad važno ovdje? Milica, srpska carica, ostaje udovica. Žena koja nosi 3 imena, pazite, i 3 perspektive u životima. Ali ona računa sad, ako smo pali već na neki način, ako Turci misle da zauzmu našu zemlju i da gospodare na njom, moram da pitam ja šta sad nas tu sledi, šta dobijamo mi u tome slučaju. I kaže, kad je došlo u Carigrad, odnosno ne u Carigrad, nego na Jetrene, gdje je bila turska predstavnica u ono vrijeme, pita je Bajazid, šta bi ti Milice sad da ti dadnem kad si već došla ovdje u smislu da ćemo napraviti neki vazalni ugovor. Mi smo nadmoćni, vojnički, vi ste neku bitku, možemo reći, dobili, a nemate snage da održite sada tu. Mi imamo još armije, mi ćemo još mobilisati pola Azije ponovo na vas. Znači, moramo napraviti neki dogovor. I kad se sklopi ugovor i tako dalje, ne ulazimo sad u te administrativne i državne poslove, on sad traži da nešto dadne, da nešto pokloni carici srpskoj. I on je računao, neće sad tražiti sigurno, što bi danas, verovatno, kod nas proradilo osjećanje, daj mi neku zlatnu krunu, kad sam već carica, daj neku fotelju jaku, znači, valjda. Šta je Milica tražila, šta mislite tad? Tražila je mošti Svete Petke. Pa kaže, šta će to? To su mrtve kosti, daj ti meni to. Ponavljam. Mi bi rekli danas sami, baš daj Milice ti, pa car ti nudi sad ogromno bogatstvo, kako je možda da uzme zlata, uzme srebra, ne. I on sam se začudio, pa kada to ćeš ti dati, nema problema to, nego šta, a onda ona kaže, pa ako ćeš me učiniti još veću uslugu, daj mi pomogni da napravim jedan kovčeg koji odgovara ovim moštima. Pa kada ne znam, što te ne razume, ali eto iz poštovanja ću ti dati. I tu se napravi kovčeg i tako dalje. Znači, Milica, koja je posle toga postaje monahinja, zamonaši se i dobije ime Efimija. To je mala skima, a velika dobila Efrosinija, za koju te 3 imena nosi. Ta velika carica ceni više monahinju Petku nego svoju carsku krunu. Zato ona ulazi u 2 imena. Prva je, znate, monaški obred se dobija u prvom imenu. Ako budemo se udostojili velikog obreza monaškoga velike skime, onda dobijemo drugo ime. To je Milica. Znači, ima svetovno ime Milica, pa ima onda prvo monaško ime Evgenija, a drugo Efrosinija. To je velika skima. To je baš sveti čovjek na zemlji, što bi rekao. Ili sveta žena. A rekao sam recimo 3 perspektive koje ona imala. Imala ulogu, kao što znate, knjeginje, pa onda imala ulogu carice, pa sad imala svetiteljke. Znači, 3 vrlo uzvišena imena nosi na sebi iz perspektive našeg duhovnog života i narodnog vladajućeg sistema. Takve žene, vidite, koje mi imamo u našem rodu, smo upomnuli Mariju Egipćanku, koja nije sama ona. Ima takvi slični, uzmano smo da je to Sveta Petka kod srpskog pravoslavnog naroda i mnogih pravoslavnih naroda. Sad, kad gledate da mošti Svete Petke počivu u Jašiju, gradu u Rumuniji, koji je skoro na granici Ukrajine i Rumunije, vi ćete možda sami kazati, je li moguće da ovako poštovanje ženi koja je bila obična sirotinja u pustinji, koja imala šta dijeti, koja se vratila u svoj grad isto tako siromašno živo, odnosno naselje, onda pored Carigrada bila na periferno, nije to niko značilo ništa. I ta takva sahrana, siromašna, bedna, ta žena, zamislite, doživljava da svete mošti njene carevi, kraljevi, patrijarsi cjelivaju. Vi bi sad kazali, pa ljudi, šta ovaj priča, evo to su opipljive stvari, to nije sad neko fantaziranje, se mora sve otići rukom dodirnuti ovako. A pazite, Milicu koja njezina može tako oceni i prima, Milica su dostoje da postane sveta carica, ali u našem sveštom nazivu Efrosinija. To je ta sveta žena. Znači, ona uspijeva da kod crkve Ljubostinje, posle Kosovske bitke, nakon nekoliko godina, neki tvrde ljudi 5 godina, neki 6, nije važno sad to, a šta je uspjeh njezin sad? Svojim autoritetom ubijedila je tada najugledniji 300 srpskih žena, koje su bile isključivo vojvotkinje, knjeginje i tako dalje. One su primile monaški čin i zamonašlo se 300 žena
u manastiru Ljubostinji cijelu ekonomiju uzelo u svoje ruke, počeo da vode državne poslove i duhovne, pomagajući patrijarhu, kako bi moglo da Srbija opstane, da parira jednostavno sad još uvijek Turcima koji nisu zauzeli potpunu Srbiju, ali imaju namer, ulaze, upadaju kao i prethodno što sam rekao, 3 bitke, 4. Kosovska. Znači, ona još uvijek brani kao carica, ona pregovara s njima, ona vodi razgovore na nivou državnome. Ne može se to tako i tako dalje. Njezin sin dorasta već do nekoga nivoa godišnjega, tako da dobio godine da može da preuzme ulogu svoga oca, Lazara, i dobija na Gorskoj bitci čuvana ta 1402. Da je dobio tada čuvani njegov ugled pred mongolskim kanom, kad mu on kaže, moguće da ima takvi ljudi ovdje na ovome ratištu. Sva se vojska pobolja od kolere, užasne bolesti, umiru masovno, tvoji ništa. Pa on kaže, čiji si ti? On kaže, ja sam cara Lazara, onoga kneza sa Kosova, a onog čuvanog velikog muža sa Kosova, kaže, jeste, tebi onda nećemo ništa. Ako treba nešto da ti pomognemo, tu smo spremni, a Bajazita će osedlati i svezati u kavez da šuti kao poraženi, kao živinče, a tebi dajem ovlašćenje, traži šta da ti dam, ja sam sad šef. I on kaže, dajte mi sestru koja je već u haremu, zarobljena. To je čuvana Olivera Lazarević. Znači, opet i ta žena, vidite. To su sve redom tako velike žene kod Srba. Počeo, kao smo rekli, Sveta Petka, pa Sveta carica Milica, Frosinija, pa njezina ćerka Olivera. Kaže jedan istoričar, mnogo Olivera pomogla Stevanu, svom bratu, jer je imala velike podatke, informacije, šta hoće, šta zamišlja turska pošta prema Srbiji u budućnosti. Tako da je Stevan brzo i muljevito, Otlen se povukao, raskinuo ugovore s njima i stvorio ugovor sa Mađarima, znači sa hrišćanskim svetom, i odmah je stvorio jednu jaku silu i snagu da Turci nisu mogli odmah da ulete u Srbiju i da hariju po njoj. Iako su dolazili sa poštovanjem državnim. Dakle, te žene koje su toliko velike i toliko poštovane i sa mnogo uloge u našoj crkvi i državi, možemo pričati o tome jako mnogo i dugo. Među njima uzeli bi, na primjer, Vojvodkinju Efimiju, koja je postala pesnikinja, kaže jedan istoričar naš, prva pesma koja se ženskim jezikom izgovorila i rukom napisala bila je Efimija. Povelja caru Lazaru na grobu njenomu i tako dalje. Znači, te žene, takve, koje imaju svoje potomstvo, koje imaju potomke, razvoj događaja čini velikima, jer su oni u stvari u samoj crkvi držale se kao nekako, kao što bi danas svešteni oci držali se. Sve se moralo poštovati onako kako crkveni kanoni nalažu. Svaka od njih znala, ako nije, onda je pitao svog sveštenika ili svog vladiku ili čak što manje više patrijarha. Zato je njeva uloga velika u crkvi i ostala, bila i ostala. I onda idemo, možemo ići sada, na primjer, ovaj najnoviji događaj naš, koji se već ove godine proslavlja kao jubilarni dan, to je Sveta majka Angelina. Možete zamisliti samo jedan trenutak, jedan treptaj sa Angelinom, kako je ona u ono vreme, znači u 15. vijeku, kad je srela Stevana, despota srpskoga slepoga, koji je oslepljen jedrenima i dao nebičnom za istoriju, ona je osjetila tako zadovoljstvo i blagodat Božiju što se srela sa tim čovekom, sa malo kapitala nekoga, znaš da je despotska kruna bila u stvari jako siromašna, sa svih strana napadana, pljačkana. Ona je odmah predložila njemu da se sazida hram Sretenja Gospodnjega. A što to, pitanju Angelina? Zato što sam te srela ovde, na ove mjesto da Bogu zablagodarimo, ali ne samo jezikom priču, nego praktično. Sazidamo hram i danas imate u selu Krušedolu hram Sretenja Gospodnjega koje nije rušio niko, ni u drugom, ni trećem, bilo kojem ratu uvijek stajao. Malo su ga pljačkali, ali ostaje. Zanimljivo sa kojom je ljubavlju, kao što je Milica sazidala Ljubostinju u znak sećanja na Lazara kojega ona srela tu na tome kamenu, zato je nazvala Ljubostinju stijena od ljubavi, jer je tu i srela svoga muža, cara Lazara, odnosno ona ne cara, ali je bio u stvari u najmu, tamo kod cara Dušana, pa onda pošao službenik, pa pisar, pa na kraju i naslednik, može se reći, krune Nemanjića. Znači, Angelina postupa slično kao da je Milica duhovna majka.
Ona podiže isto hram, zahvalnost Bogu što je sreo Stefana, iako on slep. On je poznat tamo u kalendaru, piše čak Stefan Despot srpski, Stefan slepi. E sad šta se dešava? Ona rađa s njim 2 sina, to je Đorđe i Jovan. Đorđe će posle mitropolit, pa će sa majkom svojom se zjeti još u Krušedolu jedan, ali malo sad ozbiljniji, veći objekat. Pa onda bila je rasprava kako ćemo ga nazvati, čemu ga posvetiti, kako na kraju ovo mora biti manastir, ovo će biti ovdje carska lavra, ovdje će biti mitropolija, ja ću to ostvariti, ja to mogu, uz pomoć Rumunije, rumunske vojvoda i tako dalje. I majka njegova to blagoslovi i zamislite, on uspije sazida manastir Krušedol i ustanovi u njemu mitropolitsku stolicu. Posle oni njemu kažu, sad bi ti mogao, Đorđe Brankoviću, da budeš mitropolit Srbije. Vidite, kako jedna majka u teškim okolnostima života, neviđenom teretu i težini, u progonu, preziru, ipak rađa sinove i to ne bilo kakve. Njezin sin Đorđe postaje mitropolit i zove se Sveti Maksim, a sin joj ostaje i dalje despot, naslednik despotske krune Jovan. Malo ko od nas, ljudi, nije se bavio Brankovićima, sem izuzev u tom negativnom smislu. Vaki su, naki su, izdali, ne znam ja. Ali pazite, neki Dević, istoričar, piše o Jovanu Brankoviću. I kaže ovako, većega junaka i slavnijega despota i uspješnijeg u ratovima protiv Turaka u odbrani Srbije i Ugarske nije istorija zapamtila u 15. veku. A zamislite mi sad, mi smo mislili šta to su izdajni, znači uvijek su govorili Vuk izdaje cara na Kosovu i pa šta se stavimo i kune kroz pesmu i tako dalje, a to su njegovi potomci. Kad je bosanski paša, odnosno vezir najavio udar na Mađarsku sa vojskom da je pregazi, pitao je ugarski kralj šta sad da radi, s čime da ga dočekam i ko bi to mogao biti vrhovni komandant vojske na takvu silu. Sve se jednoglasno složilo da bude srpski despot Jovan Branković. I kad je on došao na Drinu, da ih zaustavi, kraja 15. vijeka, kaže istoričar jedan, takav je bio pomor i polov turske vojske da su oni iznenad do te mjere povukli, da im nije palo na pamet više da krenu na ugarsku državu, odnosno kraljevu. Dugo i dugo vremena, a kaže Jovan Despot Branković je zatražio ugarskog kralja saglasnost da pregazi Bosnu i da dođe na zadarske zidove da uzdrma primorske gradove. Mislim, to nismo to uopšte u školi, ja to nisam imao da naučim, ne znam, možda ste vi neki učili. Takav veliki despot u stvari kod nas nije ušao u pesmu, nije mogao jer smo mi stalno govorili kakvi Branković, pusti to je izdao onaj Vuk i tako dalje. Sad saznajemo da to potomstvo Brankovića ima svoje prezime Branić, Brankovići koji brane. I između ostaloga mnogo se puta tvrdi da Vuk nije izdao Lazara. Jer nekako nelogično da on izda Lazara, jer je na njegovoj teritoriji vođena ogromna ta bitka kosovska. On je vladao onda Ohridskim prevojom tamo jezerom i manastirom, pa vam preko Makedonije, sve do Kraljeva država njegov otac Branko Mladenović, Mladen Branković. E sad, kad pogledate nešto iz te perspektive, od tih ljudi rađa se Sveta majka Galina. Ta žena koja rađa ove ljude velike. I sa toga gledišta mi zaključujemo da nisu nekako bukvalno izdajnici. Možda je to i nedostatak nekog kretanju, stizanju na vreme i tako dalje, ali vraćamo sad žene. Kolika je uloga Svete majke Galine u crkvi, možete zamisliti samo da je napravila svoju zadužnu u Krušedolu, da je sa sinom podigla taj jedan manastir, pa priličio i svaka slava, čast i poštovanje. Zašto? Zato što u tim teškim okolnostima ona zida crkvu i plus manastir na udaljenost od nekih 150 metara na Svetoj Fruškoj gori. Znači, takva jedna despotica u takvim okolnostima zaslužuje mnogo veću pažnju nego recimo carica Jelena koja je mogla da sazida manastir sa, da ne kažem, sa jednim godišnjim prihodom. A ova nije mogla nego da mora da je zajmi, pa da vrati, pa da odradi, pa tako dalje i tako dalje. Znači, veličina Svete majke Galine u našoj crkvi je jako velika, tako da mi ne mogli bi slobodno uporediti je sa bilo kojom caricom ili despoticom prethodno ili u krajnjoj liniji sa Svetom Petkom
za koju je naš narod rekao lepo Sveta Petko, po Bogu majko, znači po Bogu majko. A onda joj se mole ljudi, odnosno i žene i djeca sa prostom molitvom, Sveta Petko, po Bogu majko, sačuvaj mi, ajde recimo šta hoćemo sačuvati, da li ćemo spasiti moju djecu na putu, spasiti ne znam, blago naše u šumi, neđe na paši i tako dalje, čobane od groma i udara i nevremena i tako su ljudi molili se nju jednostavnom molitvom. Ali je ušla toliko ta molitva u srpski narod kao da je ona bila ne samo žena, nego neka, da ne pretvaramo, kao sveštenik u selu. Tako je izgledalo, sve se njoj obraćalo, kao da tu i stoji, kao da razgovara sa tim narodom. Onda kad su sveštenici, recimo u većem broju, pristigli kada je crkva ojačala, kada je mogao sveštenik da dođe da objasni ljudima šta je Sveta Petka, kako se tako molimo, onda je već bilo lakše, mi smo onda nek shvatili da je to svetiteljka, da ona nije božansko neko, Bog ili božanstvo, nego čovjek po prirodi stvari, žensko biće koje se udostojilo te veličine i časti o pravilima života koje je crkva propisala za one koji vole i ljube istinu. Sad vidite, imamo još primjera divni, ali bi malo povukrenuo iz Staroga Zavjeta nekolika primjera ženska. Kad venčavamo mladence, na primjer, to oci znaju dobro, završnica venčanja je skidanje venaca sa glave. Taj trnovi venac, teški venac koja prima žena na sebe i njezin muž, znači u ovom slučaju mladenci. Pazite kako počinje ta pesma na venčanju. Kaže sveštenik, svjati mučenici, že dobre stradalčestvo vaše i vjenčaše sja. Pazite sad ovo. Znači, mučenici, mučeništvo, sad žena prima na sebe dobrovoljno, bez imalo razmišljanja da li će uspjeti ili neće, ona ide kroz te muke, to je znači nošenje toga venca na glavi kao trnje, koja bode u glavu, ali ima jedan dubinski smisao i ona ne osjeća da je to trnovenac. Jedna je žena rekla da je to kruna na glavi. Znači, to su velike žene, velike djevojke, sposobne da ponesu taj trnovi venac, da za dobro stradaju, slično kao sveštenika kad drugo polažemo na kao muža crkve. On u stvari pristaje na to, a čuje kako mu pjevaju istu ovu pesmu. Svjati mučenici dobre stradalčestvo vaše. Znači, za dobro ćete stradati. On sam pristaje ide. I zato je rečeno u našem narodu, lepo, ali bez neke nauke i teologije, nemoj svešteniku ništa da zameriš. I ne govori ništa protiv njega da se na glavu ne sruči kakva nevolja. Mi smo govorili mom dedu, šta on priča, pa mi smo onda govorili kao djeca, pa pop Lazo nas voli, mi s njim trčimo tamo po putu, vižu, gdje si pop, on nas sve tako zagrli. Posle žene viču, one Afrižeke, bježe od njega, on će evo bježi, ko će mišljati, ne, gdje si uči, pa kako, mi smo znali proto, ni pope, ona ne oči, nego samo proto, odnosno pope, gdje si pope, a on nas poznaje, pa onda zna naše roditelje, pa pita kako ti je deda, kako baka i tako dalje. To je za nas bilo kao neko sretenje, posebno je naš, onda sad govorim proto, onda smo naš pop Lazo došao, idemo da ga vidimo, idemo da ga dočekamo. Zašto smo to radili? Zato što on mučenički venac nosi na sebi, ali ne kuka, on ne sudi nikoga, on ne proklinje nikoga, on je dobrovoljno prihvatio to da iznese do kraja, kao sad što ova žena, koja, malo pre smo rekli, ona u stvari predstavlja simboličnu crkvu. Pazite, zato ste iste pesme pevi jednom i drugom. Ako smo već rekli da je muž personacija oca, odnosno Boga u porodici, a žena personacija crkve, a djeca personacija naroda, onda tek vidimo da su ova stradanja kod oba dva ova momenta jednako se peva. Znači, jedno i drugi sveštenik ulazi sa mukom patnjom, ali se ne žali nikome, prihvata to i nosi da bi spasio pre svega, razume se, svoju dušu i povereno stado, odnosno pastu koju je Bog dao, odnosno crkva poverila, njegov nadležni episkop je njega postavio na to mjesto i on je tu ovlašćen da misli o tome, da radi, da se trudi, muči i sve te muke on podnosi lako, samo kad bi stado bilo poslušno prema njegovim zapovjestima i naredbama, te muke bi bile kao otprilike porođajne muke. Žena kad se porodi, ona ne zna ošte, niti pominje kako je nju bolelo to.
Ona je presrećna kad je dovela su sina sada na rukama babice ili neko i kaže gospođo ili sestro vaše dijete. Ona uopšte ne pominje s maloprešnje muke koje je bilo pre samo nekoliko minuta. Tako i sveštenik ne pominje svoje stradanje, neće nikada da kaže ni podrazno onom svome, recimo, parohijanu, ti si juče griješio kako si takav, sad se došlo da se kaješ. Nego on kaže, dobro si došlo da se pokaješ, hvala Bogu da ti je Bog dao tu blagodat dar. Iako još uvijek onaj venac sveštenik stoji na glavi, pun trnja, nisu to nikakve krune, u njega nema, čak ni venac, u njega samo stoji glava, čeka, ona bi da traži svoju autokefalnost, to je jedino njegovo. A šta je to autokefalnost? To znate da upravlja sobom, da zna šta radi, da zna smisao svoje službe, da zna da autokefalno odlučuje za svoju pastu, svoje stado, jer ga ne smije predati vucima, jer neminovno stoje okolo. I on sada isto to, kao ovaj bračni pas sada što se pjeva njemu svjati mučenici, tako i svešteniku. Da ne vraćamo se sad opet šta to znači, to smo malo ipak pojasnili, vraćamo se završetku onoga što muž i žena doživljavaju kad sveštenik završava ovaj čin vjenčanja. Šta kaže kad skida krunu, odnosno sa taj trnov venac sa glave muža? Uzviši se ženiče kao Avram, budi blagosloven kao Isak, razmnoži se kao Jakov. A to su naši preci. 3 njih. Od nje je rod tako naglašen da će biti umnožen i proslavljen do te mjere. Kao što kaže, sad smo čitali jednu parimiju, čitao često, pa kaže u knjizi proroka Mojsija, u knjizi Postanja, kaže Bog Avramu, Avrame, stoj tu gdje stojiš. On stane. Podigni oči nebu. Kada digao sam. Prebroj zvijezda na nebesima, pa kada ne može, to je nemoguće izbrojiti. Dobro, pogledaj zemlje, pogleda šta je to dole, pa kada je sve prašina i pesek. Prebroj to, pa kada je to nemoguće. Tako neće biti moguće izbrojiti tvoj rod, tvoje potomstvo. I zato sad sveštenik kaže, uzviši se ženiče kao Avram. Da tvoj rod ne mora nestati, ne mora da ga nema. Biće ga dok je god ove planete, i to ne malo, bezbrojno. A onda pominje sad i ženi, kad skida venac, kaže, i ti nevesto uzviši se kao Sara, razmnoži se kao Reveka i razveseli se kao Rahilja. Ovo su 3 žene od ova 3 čovjeka. Sara, Reveka i Rahilja. Znači, kad uzmemo ulogu žene, sad ovo su nam pramajke, one su praslikaovi žena sada novije istorije, znači hrišćanske, one su kao nagovestile da će se roditi toliko dobrih žena od njihovog koljena, da će moći stvarno da budu personacije crkve u istoriji čovječanstva. A sad vi bi rekli, pa nemoguće ga mi gledamo ovako. Iz naše perspektive, skoro je neko rekao da ima mnogo naroda na zemlji, pa mu se smeo jedan istoričar. Pa kada ti znaš šta je reč na pravcu Avramu? Kako mnogo još nema naroda ništa na zemlji, to je pustinje, treba naroda more i more i ne može nikada biti mnogo. Jer je to riječ Božja rečna. Kaže, ni pesek znači neće biti brojniji, ni zvezda na nebo. Kako mi sad izbrojaš što nas ima mnogo? Ko je to izbrojao? Ljudi koji znači ne znaju da Bog razvlači nebo kao šator. Pazite, a lijepo Psalam 103 to čitaju, oci znaju uveče, svako večer čitamo, svaku večer. Ja, kako kao šator? Pa vidite da je nebo kao šator, tako? To je stanje njegovo stanovništvo. I sad je problem jednome čovjeku koji ima spremnost da razvuče šator, nije nikakav problem. Došlo mu 100 ljudi, kada razvuste još za 100. A ja ne znam napraviti ni jednu korpicu za noce, ni neki krompira, a on napravio šator za 100 i 200 ljudi. Tako je Bog sa nebom upravlja. Razvuče Bog nebo kad zatreba za njegov narod prostor. I ne treba niko da nas obmanjuje da priča kako imamo mnogo djece i ne možemo ostati s njima kako ćemo. Ako si rodio dijete, ako je Bog darovao djecu bračnom paru, ne misli ti mnogo, nego slušaj šta Bog kaže. Rađajte se, množite se, napunite zemlju, vladajte njome. To može samo da opravda ovu zapovijest muž i žena. I zato opet ponavljamo, žena je ogromna uloga žene u crkvi, neogranično velika i zato se ženama blagorodni zahvaljujemo i djevojkama koje vole i ljube sve što Hristos hoće. Jedino smo ovdje isključivali poneke, na neki način ženturine,
koje vole da gatiju, prevrću šolje, kako ide neke golubnosti pismo, kako se prevole šolja, kako će onaj pas tamo juče, onaj prekliče i tako da. To se, braće moje, zovu žentorine. A žene prave, blagorodne, imaju psaltir u ruci. I kažu, pomiluj me Bože po velikoj milosti svoje. A šta to znači? Kad Bog pomiluje, da je sve oprošteno. A kad je sve oprošteno, to je sveta žena. Ona živi svetnim životom. Njemu ne interesuje šolja i milžanje, šta nje briga, ili neka tamo baba krezva što laže i gada, nešto, nego ona slavi Boga u svojoj porodici, svojom djecom. I kliče Bogu, pomiluj me po velikoj milosti svoje. Slična je ona caru Davidu. Ovo je njegova pesma. On zapije onda kada je osjetio da je sagrešio, prorok Natan mu kaže, Davide, sagrešio si. Kaže, pa kako da se spasi sad? Ima 3 dana tamo, kad njemu onaj tadašnji zakoni lezu u prašinu i pospe ga pepelom, da čekaš dok se Bog smiluje na tebe. A kad se je smilovao David, je rekao mu prorok Natan, David, oprošteno ti, on je skočio za igru od radosti. I kaže, onda je nastala ta pesma, pomiluj me po velikoj milosti svoje, znači, jer ja znam grijeh svoj, on je stalno predamno, ali neće više da vlada sa mnom. To je jako važno za nas, obične ljude, a posebno hrišćane, kad svom svešteniku ispovedimo greh, mi vidimo da nas razrešava, da skida neki teret sa nas, to se od radosti duše zaigra u čoveku. E sad, molim vas da više taj greh ne vlada s nama. I da ga znamo, nije to sad da to neće izmaklo u neki etar, nego sveštenik moli Boga da te razriješi od toga greha. Kad Bog razriješi, onda mi znamo da smo zagriješili, a više ne griješimo. Znači, opet pesma, pomiluj me Bože veliko svoje, to je, znači, car David veliki i slavni u Izraelju, možda najslavniji od svih careva, jer ga prorok Samuilo mironosao ili pomazao za cara i on je opravdao svoje carsko dostojanstvo jer je stvorio u Izraelju najveću državu opsegom u njegovoj istoriji i uspostavio zakone i pesmu nad pesmama. Psaltir koji peva cijelo čovečanstvo normalno na svoj način, na svoj jezik. Vi ćete možda reći, pa ne baš svi, ne možete naći nijedne najmanje religijske ustanove ili poradka u društvu, a da ne zna za psaltir Davidov. Psalme koje peva kompletno čovečanstvo normalno u određenoj mjeri i na svome jeziku. To sad ne možemo naređivati kako će ko izvesti tu pesmu, da li će opevati, će izgovoriti, ali to je pesma nad pesmama i psaltir je govoreno od naših sveštenika stalno. Ne kukaj, ne žali se mnogo, uzmi psaltir, pročitaj i javi se svom svešteniku da ti oprosti ako si nešto griješio, ispovidi to. Ne radi sveštenika, radi svoje savjesti, radi Boga koji je svemoćan da to reši. E sad smo tu, ajde malo napravimo jednu pauzu, malo dok vi smislite kako pitanje, a zamolio bi guslara, našeg brata Marka, da nam kaže nešto uz gusle, neku pesmu koju on najbolje ovako mogu da izgovori svoje perspektive. A vi razmislite malo o pitanjima jednom, kako bi mogli da postavite ako imate neko pitanje da vam nešto nije jasno. Dok samo guslar kaže nekoliko riječi da čujemo malo zvuk gusala, to bilo ovako poželjeno.
Evo, vidite kako može da se kroz pesmu sjetimo nečega što je bilo teško, teška istorija, ali ima neku svoju posebnu slavu i čast. Kažu za Iva Semberije, kneza srpskoga, koji je u tom momentu razgovarao s kulnim kapetanom o roblju porobljenome, mnogo je ponudio blaga za otkup. Iako nije imao, pa onda nagovesti da će zaimeto svojih domaćih begova, jaga, koji ga poštuju, s kojima on sarađuje, pa će ipak isplatiti roblje da se vrati. Znači, Ivo Semberinski knez, a zvali ga i Knežević, možda verovatno zbog titule Kneževske, on je ipak više osjećao i više vrednost vidi u tom narodu, iako ropski izgleda, nego da mu ko ponudi, recimo, bosansko Banovinu ili Kneževinu, Vezerijat i tako dalje. Taj veliki knez je doživio da je rečeno: o veliki Knežević Ivo, Bog ti nije učinio krivo, već ti sila njegova pomože te uradi što drugi ne može. Desna ti se posvetila ruka, sa kojom su toliko muka krvav otkup brojio kulinu, tvrdome klancu ogolinu. Znači on je sa tom desnom rukom izbrojio toliko novca i dukat u ono vrijeme srebra zlata dao da bi se roblje vratilo, iako će postati siromak, pusti, ali važno je čovjeka vrednovati, dati vrednost čovjeku. Znači, kad god imamo tu nekakvu kritičnu tačku u životu, sjetimo se toga, trepta je u istoriji naše bilo još toga, kako su ljudi cenili više čovjeka nego sve svoje manje, čak što viđe da se zaduži, trebalo bi to da bude pouka današnjeme čovjeku, što ako obično danas kažu tajkunima, zašto baš njima? Da osjete da nije preče bilo šta od čovjeka na zemlji. Samo je Bog veći od čovjeka u vrednovanju njegove. I zato je ova pesma jako poučna, ona odnosi se baš na ove krajeve gdje mi sad ovdje razgovaramo, to je znači Semberija u kojoj se to dešavalo, knez njezin je to uradio, učinio veliko djelo i to se sada proslavlja među ljudima uz gusle i gudalo. I zato je rečeno u još jednoj pesmi, gusle moje i gudalo krivo, to je naše srpstvo se čuvalo. Znači gusle i gudalo. A zašto? Zato što se kroz taj instrument iznijela istorijska činjenica, istina u pesmi. A pesma je, braćo moja, večna, ona kad se pjeva, obično ljudi kažu, Bog je dao anđelima krila da lebde pred njim, da mu služe i da stoje baš pred licem Božje, a čovjek je dao pesmu da se pesmom digne do Boga. I zato gusle često počinju pesmu najčešće Bože dragi, na svemu ti hvala. I onda počinje pevanje. Znači prvo Bogu hvala, gusla onda počinje da pesmu izvede koja je namenja, koja je već primjenja. Sad vidimo da nema kakvo pitanje od vas možda. Da čujemo neko pitanje vezano, kao što tema glasi, žena u crkvi, uloga žene u crkvi i normalno se može dokazati i crkva u ženi. Sad da čujemo da nemate kakvo pitanje. Ja mislim, vaše srce bi bio zaista greh i šteta da ne iskoristimo ovdje prisustvo oca Stefana i da nam ne postavimo neko pitanje, da li vezano sa ovom temom ili neko drugo. Ako nije niko spremno među vama, ja da konstatujem nešto, svako čovečanstvo vidimo kroz istoriju, poštuje instituciju i crkve i sveštenstva. Međutim, nekako se kroz čovečanstvo vekovima
obzirom da se zna da su Gospoda Isusa Hrista pratili osim apostola i žene mironosice. Međutim, institucija sveštenstva je data samo muškarcima. Pita se zašto ne i ženama, budući da su žene mironosice bile vernije Hristu, odnosno one su ostale ispod krsta Gospodnjega, dok su se svi ostali apostoli, osim Svetog Jovana Bogoslova, razbežali od Hrista, napustili ga, izdali ga, proneverili, odrekli se njega. Međutim, ipak se sveta tajna sveštenstva daje muškom rodu. Pa evo da nam vi malo pojasnite to pitanje. Pa vidite ovako, ako je postavljeno prvi čovjek, znači prvo je stvoren čovjek na zemlji, pa onda je žena stvorena. I to prvenstvo je ostalo do dana današnjega. Zato je u patrijarhalnim domaćinstvima, naročito u sve tri ove monoteističke religije, uvijek je muška glava bila poštovana i u kući, i u crkvi, i u državi. Čak se nije nikada trudilo da bude žena predsjednik države. Nema potrebe, jer ženi se omogućila uloga, a prosto rečeno veća od ove. Državu mora žena da stvori, ali rađanje i podizanjem sinova i kćeri koje bi mogli činiti državu, ukrasile državu. Uzalud bi bilo sada, ne znam koliko opsegom država, ku njoj nema djece, živi ljudi. To žena stvara sa svojim mužem. Muž ona omogućava da stoji ispred nje u nekim poslovima, kao što je recimo svešno služenje, kao što je upravljanje državnim poslovima i kućnim, ali nije tu žena zapostavljena. Žena je kao podupirač, podrška da ne padne čovjek sam. Jer niđe mu nije ni rečeno da bude sam. On je stvarno iz dve perspektive muž i žena, iz dve polovine. Te polovine se sjedinjuju kao zrno pšenično, ako gledate, on ima uvijek neki rascep na sredini, ali uvijek donosi rodove, odnosno plodove, i to ne malo umnožava i, ako bi kaže apostol Jovan u Evanđelju svome, ako bi zrno pšenično ostalo samo, kad ne bi umrlo u zemlji i puštilo svoje plodove, ono bi ne bi bilo važno, uopšte ne bi vredalo. Međutim, kad ono dođe u dodir sa zemljom, pa dobije toplotu i vlagu, ono polako jedri i pušta iz sebe klice. I prvo ide trava, pa onda se jave klas, pa u nekim pričama o istorijskim govore da neka zrno ima 30, neko 60, neko 90 zrna, znači od jednoga. Tako je muž i žena jedno u Hristu. Ali s te jedine, s te cijeline dolazi čovjek drugi. Dolazi predanje isti čovjek kao oni. I oboje se oni raduju. Ali se radi o nekako jednakom radošću. Nije su oni, to je pogrešno shvaćeno kad su oni govorili muž i žena nemaju nikakve veze, mogu raditi tako hoće. Nije tako. Muž i žena su po blagodati jedno. Znači po blagodati sili Duha Svetoga. Navest ćemo primjer kada mladić zaprosi jednu djevojku u selu ili gradu, on ipak, kad sve ugovore idu kod svog duhovnog oca da traže blagoslov, da se konačno to i obavi u crkvi, taj čin i potvrdi ta njihova želja za zajedničkim životom. Kad dođu pred svog duhovnog oca, oni to izlože stvari, objasne i on ustane, prekrsti se i kaže: vas dvoje nađošte za shodno, a Duh Sveti vas izabra. Znači, ne more, evo, ajmo uzeti koji hoćete grad, Bijeljnu, bilo koje, možda Berlin. Ne može se u tolikom gradu ništa desiti, prođu momci i djevojke kao da nisu ni momak ni djevojka. Ceo dan to se kreću ogromne cifre, na hiljade, a samo se jedno i drugo izabralo u tome ogromnom broju ljudi. Ko je izabrao? Kako su upoznali se oni u jednom gradu u kojem nisu čak ne živjeli, nego su našli u hodu, prolezu. Znači, Duh Sveti je izabrao njih od milionskog grada, recimo na stanovnika od miliona, izabrao je možda danas 10 bračnih parova. To je stvarno izbor, to je za izbiranje. Kad je izabrao Duh Sveti, to je sjedinio, onda znači muž i žena igraju ulogu u jedinstvu. Bez jedinstva ništa ne znači. Muž i žena, bilo koliko da su jaki, silni, moćni, ne mogu ništa učiniti sami, pojedinačno. Znači, ostaju sami i ostaju sad po blagodati Bože. Samo bića ljudska nema nikakvog umnožavanja. A kad se oni sjedine Duhom Svetim, onda se rađaju sinovi ćeri. Ono što malo pregovorili s pravocem naš, onda kaže rađajte se, množite se.
Ukoliko se desi da ne mogu muž i žena imati djeca, dešava se ponegde, oni nisu ništa krivi. Božji promisao je tako hteo da oni djecu ne rađaju, ali im daje drugu djecu, drugčije rađanje. Na primjer, imate dosta divnih primjera kako su ljudi naši bez žene i djece stvarali ogromna djela. Kroz ta djela ljudi su osjećali se njihovi, a oni su opet osjećali se od tih ljudi rod ili neki bližnji rođaci. Pa, na primjer, kad pogledate jednoga Nikolu Teslu, ja ne znamo, niđe ne piše da imao djece, jel tako? Čak nije bio ni oženjen, pretpostavljam. Ali vidite, kad gledate djela njegova, mnogo nas je reklo, ja sam Nikolin potomak. U razgovoru, to se čuje. Pa recimo sretniš još neki tako velikih ljudi, Vladiku Njegoša koji nije se ženio, to je bio čak vladika, ali kad pesmu njegovu sagledamo, Gorski vijenac pročitam i kažemo, a mi smo, Njegoša mi otac svijetu, i njega smo svi zakli, pevalo se jedno vrijeme u raznim okolnostima životnim. Znači, nije tačno da je taj čovjek propao, ali je promisao Božje hteo da on bude taj. Ovo me dao pjesništvo, ovo me dao elektronske nauke i izume i tako dalje, a meni, recimo, može dao blagodat rađanja. Znači, nikoga nije ostao bez nagrade za njegova djela. Samo je najopasnije, u tom slučaju opasno neko očajanje, sebe odvojiti od te blagodati, onda ne bi mogli nikada razumjeti zašto smo sad ovdje u vremenu i prostoru. Ma ljudi više, što sam ja to radio voliko, što sam ja to toliko skućio, što sam ja toliko ostavio, u stvari to je nagrada za djela koja su činili, recimo, muž i žena ili pojedinac u slavu Božiju. Ali šta bi ja sad vama jedno napomenuti, iz naše istorije, jedan divan primjer žene, koju mi pominjemo često u pesmama, ali nije ovako u crkvi, jer ređe se čuje, čuvana naša, a i vaša poznata majka Jefrosima. Ona razgovara sa svojim sinom Markom u momentu onoga najstrašnijeg odlučivanja na kome će ostanuti carstvo. Ne mogu učiniti ništa nego šalju ognjene čauše da dovodu Marka Kraljevića, da on kaže na kome je carstvo, jer Mrljančevići već raspravljaju, vojvoda Uglješa Gojko kaže nije ovako, onaj kaže Vukašin nije nego na meni, i kaže dolazi Marko, pazite, pita majku, šta da kažem ja tamo? A ona njemu kaže, nemoj sine govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. Vidite kako je govorila žena za koju se ne zna je li ona poznavala šta od sveštenih knjiga, ali je slušala besjede svojih starih djedova oko ognjišta i ponekad kad je stigla nekom manastiru negde da razgovara sa duhovnim ocem ili eventualno sveštenikom koji ima jako mnogo posla na parohiji, pa ne mora nikada da ugrabi vremena da bi razgovarao duže, malo više objašnjavao, ali makar uzgredno ona je negde čula od njega šta je to pravda. Znači, pravda je, braćo moja, skuplja od života. I to Dučić kaže, ako ste imali prilike njega pročitati, kad on kaže jedne prilike, slobodu daruju vam nekako heroji, junaci, ali strašnu pravdu izvojuju mrtvi. I zato ova majka kaže Marku, nemoj sine govoriti krivo, nikako. Neka bolje izgubi glavu nego griješ dušu. Mi danas imamo potrebu da tu majku citiramo jedni drugima, da nam ne bi sinovi bili narkomani, alkoholičari, lažni neki doktoranti, inženjeringa i tako dalje, nego da budu sinovi pravde, istine, znači sinovi svjetlosti dana, a to znači da slušaju svog sveštenika koji je u stvari naš duhovni otac, crkva mu je majka i da se tu drži za taj skutove te gdje se govori istina, a znamo mi otprilike svi ovdje da je za crkvu je rečeno ona je stup i tvrđava istine. Tu nema šta mnogo da se oduzima i dodaje, samo treba poštovati ono što je predloženo pred lice sveštenih otaca. I zato možemo majkama uvijek biti zahvalni iz perspektive gledano Jevrosime, kad govori svome sinu, a samo malo pomerimo, malo nazad istoriju par godina, pre nje, momčila Vojvode, žena, nema taj jezik. Njoj Vukašin poručio da dođe njemu na zelenu bojanu, gdje prižala riba svakoja, kad je zelena šenica raste, zelena dolna i tako dalje, ona već sprema da izda, vidite, sad ovdje ljubav nema snagu da održi zajednicu. Ovdje ljubav izdaje svoga muža. I to tako svirepo i nečovečno. Zašto? Da bi ona išla na zelenu bojanu? Da bi ona dolje gledala, uživala u nekom raskošnom životu.
ona nema snage, ona nema sile da voli svoga muža. A dok recimo majka Marka Kraljević ima tu snagu duha da sina svoga čak je spremna žrtva za istinu. A ova ne mora da izdrži ni ono onaj minimum stajanja pred mužom kao žena koja je izabrala njega po slobodnom izboru. Znači imate pozitivnih dosta žena, jako pozitivnih, ima i negativnog ženskog roda. Možda bi mogao naglasiti Staroga Zavjeta, zamislite jednu Jezevelju cara Ahava ženu. Ona nema onu blagodat koju ima Sara ili Rahilja, ona ima oštrinu takvu da njoj smeta prorok Ilija u carevini, pazite. Toliko je carevini jedna kaluđa smeta i šalje vojsku da ga uhvate i ubiju. Ilija se žali Bogu kad ne zna šta da radi i kaže prijatelj sa svih strana, ja sam. I onda mu Gospod šalje utjehu i kaže Ilija, nisi sam. Ima još 7.000 Izraeljaca koje sam ja svojom rukom zakrilio i zaštitio. Ne more to propast tako, ali eto povučite ja, poslije ćete se izaberi zamjenika, pa onda poslije Eliseja i tako dalje. Znači, Jezevelja ima u svom bijesu odluku, najstrašniju, da ubije proroka zato što on stalno opominje da se ne smije griješiti, da se ne smije lagati, da se ne smije krasti, da se ne smije ogovarati, osuđivati. I ona traži od cara Ahava da Iliju kazni, da ga procaraju i na kraju došlo je do onog čuvenog karmelskog sudara između sveštenika Ilije i kaže, ajde sad, ako imate svešnike, vjerujete u Boga Vala, daj nekom dadne kišu, nekom primi žrtvu, neko spali i tako dalje. Znači, ako uporedimo tu zlobnu ženu, onda ćete vi sami reći, je li moguće u ženskom rodu ima takva žena? Takvi, ili bi mi rekli ljudi. Znači, bilo je takvih. Ili uporedimo još onu čuvanu Dalilu kad Samsona izdaje, pa nevjerovatno, kad vi gledate ovako kao ljudi, pa gotovo žene koje žive u braku, blagočestio, ne zamisli, ne može da postoji takva žena, ne da uradi to. Ona izdaje muža i to tako lukavo, prepredeno, da ona kaže njemu, ja ne mogu sad od tebi takva snaga, da sila ti mene ne voliš, što možeš meni to kazati i tako dalje. I kad otkrije tu tajnu, ona tu tajnu osjeca, prosto rečeno kao gvožđem. Makazama seče kosu, veže ga u lance, predaje filistejcima i tako dalje. To su sve neke žene iz istorije negativnog porekla. I Rodijada da ne pričamo, to ste već znate, ona traži, kaže Sveti Zlatoust u svojoj besjedi. Zamislite, kaže Jovana pretaču, nisu ni škorpije smjele napasti, ni lavovi, ni vukovi u pustinji, a Rodijada mu osjeće glavu. Iz te perspektive gledano on kaže, žena može biti pokvarena gora od samoga satane. Jer kaže, na njega nisu smjeli udariti ni lavovi, četvronošna najjača životinja, ni taždaje koje pužu po zemlji, a vidi žena udari na njega. Zato smo govorili često puta iz 3 perspektive ženskog roda. Djevojke koje poštujemo sa najvećim poštovanjem. Žene koje rađaju djecu, to smo već rekli, to je personacija crkve Hrista. Ali imamo ženturne, to moramo se čuvati tu, znate. Tako da se molimo Bogu da ostanu djevojke i žene na svom mjestu, a ženturnama neka Bog bude milostiv po svojoj milosti, ali najbolje što dalje. Evo oče ima još pitanja. Evo, izvolite. Želim prije svega da izrazim zadovoljstvo što sam prisutna ovdje i što ste u ovoj, da kažem, kratkoj besjedi dotakli temu koja je suštinska i koja nam je istinski potrebna. Mislim da ćete se složiti ako konstatacijom kroz koju želim da vam postavim pitanje vas pitam, recimo, patrijarhalna porodica često se u našem vremenu pominje u negativnom kontekstu kada je u pitanju žena, kada je u pitanju odnos žena-muškarac, kada je uopšte u pitanju i nasilje, ako već možemo i o tome da govorimo, što naravno nema nikakve veze sa patrijarhalnom porodicom, jer u patrijarhalnoj porodici i kroz hrišćansku vjeru i kroz narodnu poeziju u ostalom, jasno je da postoji potpuno pravo poštovanje između muža i žene. Dakle, to jedinstvo između muža i žene nikako ne govori o unižavanju žene, naprotiv.
Drugo, vi ste govorili sada o majci Jevrosimi koja upućuje Marku onu divnu zakletvu i koja mu je savršen putokaz kako treba da se ponaša. Tu su i sestre koje neobično vole brata, koje su predane u toj svojoj ljubavi prema bratu i ne traže ništa. Čak se u narodnoj poeziji ta ljubav odnosno sestre prema bratu pominje kao nešto što je najviše. Majka voli, ali i traži od sina da bude čestit, a sestra voli svog brata. To hoću da vas zamolim da jednostavno pojam patrijarhalne porodice ne podrazumijeva nejednakost, nejedinstvo, neuvažavanje žene, nego, po mom mišljenju, Pa vidite, imate na osnovu pitanja jedan divan primjer u našoj istoriji, pomenuli ste i poeziju, što je razumljivo, to nam je najpošteniji deo naše istorije, ali evo, sjetite se malo onoga Jankovi Stojana i njegove majke. Ona ima Snaju Jelu za koju kaže Snajo Jelo nenošeno blago, Snajo Jelo adamsko koljeno. Znači najviše što može, najbolji kompliment, najviše što mora svekra uputiti Snaji, pa još kaže Stojana sam prežala nekako, a Snaju Jelu ne mogu nikako. Ona se udaje danas posle 9 godina i 7 mjeseci, tako dalje. A šta je sad ovdje, brat i sestra? Vidite kako sestra spaša ugled brata i svoje porodice. Kad je došao u momentu Janković Stojan, svatovi su bili već u kući, isprošena je žena. Nema ga, 9 godina, znate, ipak je to dug period čekati i njezna svekra kaže moraš sudec, kada nemaš ostati tako da nemamo nikoga, nemamo djece, nemamo. Međutim, kad dolazi taj čovjek na čudesan način, nalazi majku gdje seče tamo, ko se veže vinograde, znate već tu taj plač. A šta je suština ove priče? Kad Stojan dolazi u kuću, svatovi su sjede ljudi, žena isprošena, Snaja isprošena, njezina, a ćerka služi njih, radi, eto, svi su voljeli tu ženu, pa ne možeš sad da ne poslužiš ljude, ona je isprošena. A Stojan kad je vidio o čem se radi, on kaže, ljudi, je li testir malo zapijete ovdje? Kaže, kako ne bi delio, ne znam, ne znam da je to čovjek. I on uzma gusta kao sad brat Marko i pobio uče gudelo i kaže, vila gnjezdo, tica lastavica, vila ga je za 9 godina i 10 za 7 mjeseci. A doleće si zelen sokole pa je ne da gnjezdo da razvije. Samo je sestra poznala smisao te pesme. Ljudi kao moj brat Stojan. A kakav brat Stojan? Mi isprosili ženu, sad šta ćemo odvoliti, ne smiješ udariti na njega ni snagom, a nije ni fair. Šta sad čini sestra? Vidite, ovo je najveći domet ljubavi sestre prema bratu. Ona spašava ugled njegove kuće, njegove žene. Na predlog Stojana ona pristaje da se ona uda za tog čovjeka kojeg ona uopšte ne, znate, iz perspektive gledala, nije ni poznala, ni vidjela, ne zna ona koja, ona jednostavno njemu nije briga taj čovjek, on je uzeo tu ženu, ali ona sada spasi ugled svoga brata i kuće u kojoj ona živi, koja njezina mama blagoslovila da to sve bude, sada Stojan sve zaustavlja. A to je promisao Božji da se pokaže snaga veličine srpske porodice, patrijarhalnog duha, koji nije za podcjenjivanje, što kao sestra, to treba poštovati danas i cijeniti, ne smatrati kao neko zaostalost, zapuštenost, nije tačno. Ta patrijarhalna porodica ima svoj moralni ton životni koji svira kao truba na uzbunu. Ne smije se to popustiti. I zato je ovaj primjer, recimo za nas, divan kako sestra pristaje, kad joj kaže brat, njezin njima ljudi, lako ćemo ako jesmo ljudi. A sad treba biti ljudi, što kaže patrijarh Pavle, često je to ponavljao. Ako smo ljudi, sve ćemo sad riješiti. On već ima odmah rezervisano rješenje. Nek stoji moja žena ovdje, pošto je svakako moja, vaš trud i sva to neprijatno je da idu u kući. Znate kako to izgleda? Sad dođeš, tolika priča, ženi se dolaze, sve to ide bez ničega. A on bi trebao doći sa pesmom, sa radošću i on kaže, evo, ja ću svoju zamoliti suda za vas. Sestra prihvata. Znate, ko bi to sad prihvatio? Ponudi muža kojeg niste ni vidjeli, čuli, ko zna kakav je, šta je, on poznaje ovu ženu nešto iz perspektive razgovora, ali ne zna nikako. Dakle, sestra ovdje spašava brata iz ljubavi, ne iz interesa. I zato je za nas jako važno u našoj istoriji, poezija je možda po mom mišljenju, a mnogi se tu slažu s tim, najveća vrednost naše istorije.
i najpouzdanija, proverena, ispitana životom ljudi i tek onda prenešena na papir, napisana. Zato bi bilo sad jedno ovako malo objašnjenje na osnovu vašeg pitanja šta znači patrijarhalno vaspitanje, znači najveći domet morala koji može zavlada u duši ljudi i njihovoj porodici, a nemoralni ljudi, gdje nema toga morala, mogu vam reći, kao što već vidite, to je jedna katastrofa za koju ne bi sad imali vremena sve objašnjavati, ali uglavnom najbolje ako se može sačuvati taj moralni stav jedne porodice ili princip po kojem se poštuje stariji, a moral kuće i njezina ekonomija i moralno stanje čuva se zajedničkim snagama, ako treba, znači da zalegne neko svojom čašću i poštenjem spasi ugled kuće i familije, to se već vidite dešavalo kod nas. Eto sad u novije vrijeme nemamo ti takvih podataka, možda ima takvih sličnih situacija, ali nema još da su ušli u pesmu i u knjigu, ali verovatno ima, jer smo mi od toga takvoga soja, takvih ljudi koji cene poštenje više nego bilo šta na ovome svetu i neka bi dao Bog tako vama koji živite u zajednicama porodičnim da djecu vaspitamo na tome nivou da snaja ne kaže svekrvi pogrdnu reč ili snaja svekrvi, nego da idem uzme ovu pesmu što kaže majka Stojanova snajo jelo nenošano blago. To odmah najgora snaja u tom slučaju bi, ja pretpostavljam, rekla pa mama, taj kompliment je visok, jak, ali ipak hvala vam za to, ja te pitam šta treba da ti pomognem tu radiju. A ne vikati, mako se tamo, ti nisi dorasla za ove kuće, ko je tebe ovdje dovo, ja sam 100 puta rekla ti nisi znao, meni sam gledao desilo. I onda ne možeš da si najmudriji na svijetu, ne može ispraviti greške. Ima li još kakvo pitanje možda? Evo ima još jedno. Evo izvolite. Bog pomogao je Božji blagoslov. Neko vrijeme baš tražim odgovor, ali nikako da se potrefi situacija, pa iako nije vezano za ovu temu večerašnju, ja bi da pitam, mislim, djelimično čak jest. A pitanje, nije se lično meni desilo, ali u krugu mojih prijatelja, rodilo se dijete, koje, eto, po Božjem promislu, nije uspjelo dugo da izdrži i upokojilo se. Sad mene baš interesuje, ne mogu to da shvatim i da razumijem zbog čega naši sveštenici tad nemaju blagoslov da vrše opelo u takvim slučajima, pogotovo ako je porodica baš blagočestiva, crkvena, bar taj osnov ispoštuju, nisu sad neki, ne znam, molitvenici, ne znam kakvi, ali najosnovniji koji svi mi ostali. To je to. A vidite ovako, sveštenik ima, to je zakonska pravila, nije to sveštenik izmislio. Ako dijete nije kršteno, on ne može doći da mu ga sahranjuje, jer bi ispalo da vrši nasilje, prosto rečeno nameće mu nešto mrtvome čovjeku ili djetetu. Ukoliko se dijete rodilo, recimo, pre 1 dan ili 2, pa mogla je porodica, ta ili familija da donese odluku da djetu u slučaju opasnosti, kao što se već dešava, majka kad rodi dijete, bez obzira na sve, ona ga ipak zakrsti časnim krstom. I onda ga povije u povoj ili u novije vrijeme u krevece stavlja. U ime Oca i Sina Svetoga Duha. Ona je dužna da kaže svome svešteniku, duhovniku, da je ona dijete zakrstila časnim krstom i u momentu, ako ne da je Bože desilo se da umre na porođaju, a to tu ne mora sveštenik ništa, se rodilo u porođaju. Ta se zdaje, to ide po savjesti, šta će roditelj uraditi, kako da ga sahrane. Jer to dijete koje nije krštano sad, recimo, a rodilo se nekim prijekim putom, to je već Božji promisao tako, mi tu ne možemo svešteniku ništa zamjeriti, on tu ne može ništa ni uradi. Ali ako se rodilo samo dan jedan, pa ga zakrstila majka časnim krstom prenese svešteniku taj postupak, on može da od vladike uzme blagoslov da ga sahrani kao dijete koje se krstilo, ali verovatno, sad to ima tu mnoga priča, nije mironosano i nije još dovršeno, ali je sveštenik tu i po blagodat svoga episkopa može da sahrani takvo dijete uz poštovanje onako kako se sahranjuju djeca. Ima tamo pijelo za djecu posebno, različito je malo nego ovi odrasli ljudi. Eto iz te perspektive. Ako je znači dijete rodilo se pa roditelji kažu šta mene briga, neće ga još krstiti za ovu godinu dok ne naraste, dok naraste, već tu i sveštenik nema pravo da dolazi da sahranjuje jer je u stvari ispalo bi da on kao sveštenik nameće nešto onome ko više ne može se brani, ne može da
kaže ništa, jer je rečeno lijepo, dijete koje se rodi, istog momenta svaka majka koja rađala djecu, to znaju ove sestre ovdje, odmah ga zakrsti časnim krstom i sprema ga da je spreman, da je već naglašen, narečen, kao za neki čin koji će doći. A sveštenik se obaveštava za 30 ili 40 dana, neće može, to je sad pravilo 40, može ga krstiti ako će i 3. dan. Recimo, konkretno mene je Proto pokojni krstio 3. dan. Bilo nas dosta u selu, naišao, daj kad tu djecu vamo saberite u kuću, uzeo vode, polio, lavor na nas i krštava se i kući. Tako bilo, ne moramo stići. Ali je on krstio i to krštenje je priznato. Tu nema igranja. I sve koje je živeo, imao je tu krštenicu, posle i da nađe kod njega, on nešto malo to i pisao i tako. To su okolnosti, znate. Tako da se ne bi sikirali ako je dijete, samo ako roditelj neće da krste dijete i ako oni odlažu to zbog nekog svog razloga, onda ostaje da se dogovore sa sveštenikom i to nikako ne more naredba ničija biti, mora biti dogovor između roditelja i novorođenog djeteta. I onda sveštenik dolazi, ako su oni saglasni, muž i žena, koji su već dijete rodili, kojima Bog dao dijete, oni zovu svog sveštenika i s njim se dogovore. Hoće li krstiti danas ili sutra, ili čekanje, svako ima svoj rizik. Niđe ne piše da će neko živjeti godinu ili 101 godinu. To nije zapisano, niđe nema tog ugovora, nema. Znači, bolje je dok se rodi dijete, pozve sveštenika, bilo ono, oci znaju znamenovanje, nakon 7-8 dana odmah, čak se donosili u crkvu, gdje su bile parohijske crkve u funkciji, imali svog sveštenika, ili se zove sveštenik da blagoslovi dijete i već je to odlično. Ako se desi nešto da je preminulo, sveštenik će doći da sahrani, jer on zna već o čemu se radi. Ali ako mi to držimo po godinu dana, neki ima po 2, 3, neko 5, neko... to je sad naša slobodna volja. Slobodno smo izabrali, a desilo se negativno. Sad sam imao taj slučaj prošle godine u Krušedolu, dječak od 6 godina prevrne onu mašinu za mljevenje, kako se to zove, onaj mlinčić, kao, kako vi to zovete, neka vrsta drobilica. I pane na njeg, udari ga negativno u glavu i ubije ga. I sad ovaj kaže, daj, sahranite ga, pa za 6 godina nisi krstio dijete. I oču kod oca savjet tamo i raspravljaš s njim kako to ne može. Znači sad bi on hteo, sigurno, nije loš čovjek, što vi kažete, čak i pobožno se vlada i voli crkvu i voli ljude oko sebe, a zaboravio ono suštinsko da uradi, znači suština je da se krsti. Onda bi bio sveštenik slobodan da dođe da ga sahrani, jer nije nametno sveštenik njemu svoje pravilo, nego on je tražio sveštenika da se krsti, njegov. Mi 6 godina držimo dijete, nismo ga krstili. I sad kad se desila, ne daj Bože, ta velika nevolja, razume se da bi sveštenik sa srcom i dušom došao to uraditi, ali pravila koja su ustanovljena od početka kažu ne možeš to odradiš. Jer da su htjeli oni da krste dijete, za 6 godina su mogli naći, bilo rano ili kasno, a imaju sveštenika tu na parohiji. Znate, to sad, ovako da ne bi imalo to pričati malo duže, ali to je uglavnom razlog je, znači tu za ne sahrani sveštenik, prosto rečeno, ispalo bi da mrtvoga sada ucjenjujemo, da mu dajemo nešto što on nije hteo. Ili što njegov neko nije to odobrio. A to crkva strogo zabranjuje. Crkva ceni slobodu skoro iznad svih vrlina drugih. Sloboda izbora. Hoćeš biti, budi. Nećeš, ne moraš. To bi bilo, mislim, odgovor na pitanje. Možda ima tu sad malo više pomeranja, ali ajde sad. Ako nema više pitanja, mi smo se zahvalili ovom prilikom ocu Stefanu, što je Bogu izvolio da dođe u naš grad Bijeljinu, da nas posjeti, da nas duhovno ohrabri i pouči i da nas prinese lepe reči svoga bogatog duhovnog iskustva, svakako sa nadom da ćemo se, ako Bog da, ponovo uskoro vidjeti ovdje pod sodovima ove naše svetinje. Hvala svima vama na pažnji, da ste živi, zdravi i Bog da blagoslovi.